Ki argut kishi para i Dr. Ampareen lingdo ba i Dr. Jasmine lingdo kita tap kateng mentakas ngina kata banyak kon jaga election MLA ajar pulai. Dr. Ampareen inya kon na kaseng NPP na po Shillong East but i Dr. Jasmine inya koni na kajuk kaseng kata na NPP na po nak thamai constituency. Kini para angot ka tap kateng mentakas ngi po ke returning officer po DC office Shillong East Castle District rengkat kajian lang ru kinong kasan ki jongki ki balara i kaseng kadha ba komjuru banyak pertan na betaka kerteng ke jongki bat komjur panpan ya ka vote na ka pata ki jongki ni ki arngot hagan ka singi nyngkong jok ding thap kerteng uba penchai manix im bolong u MLA bat minister badem joka sarkar jilla ula thap kerteng po DC office Shillong ba unya kon na po Mylliem constituency kum ka tong simet ya uba penchai da senran dai khon jongu ikong teli ne thangki rengkat ba kinong kersan ba kinong vote ki jong u haba wan thap kerteng hagan ka singi laban kedua hang dia buat pensyai ulalong way ni kemeli kebla rem jong kecela handai nadu kasnam aja pra ula limno aka election but umsim lalong MLA su nadu ketika senam buat ula persang banyak kon bang ya election ke bahdian ru handai umsim layo ya ke jingjob habe kami nak tokor buat pensyai ula ong ba ula mi bang banyak kon nam Mylliem da kamta banwan ra ya ka par ka berikat kum ka juk jeni kaspa senam jong kan kaspa senam ka ba arfu way ula ong ru ba ulong way ni kinong ila kai ke betibet ba ka song ki ba yeno ki nung ila kai kiba kam tuwet pakipai ba kinjit akan di election arajar arpulai ba pensya unya kon persya yo ba hamlat sandoling bolong kertong jangan dibat gui dia ki kertong hadin ipai baba perempuan baik first ban file te hadin mga simti mga iling kam ngarung first day first show namar ka today ka pride jong kay ka sempe jong ni timenta kasi yang sa sisi ni aingo yo blay ba ni lala pagin ngin le ya kata manbu man pene ya kata kerukom long kerukom man jo kayeng jo ni abang isyak ni lipat pa manam keduk di small scam mentah wan man cap ni so pe kantam hadin mati kenria na way ka parti ka way pat mentah ni kun na kani ka ba deng kani ka ma ni ko way ka long ba dang nyngkong ka don kasi ato mandali chato kan nok ato kipat pa jo nga pisko ito way ka ba ngalale ka babahatam ko long ba swa bangan bai ban let chato ko ko pati bu ngalay selok lang bat kipat ba jo dikata ka bagiong ka transition ne ka jing let na ka way ka pati siya ka way pa kakalam effect ya kata ka candidate jo nga di kita kali nga ngasog nga kita ko way kung ban sarong kung kita nung terwa ba nila election nakapagtaban nung yung lam nakapagsunod sa jong ringatip ba kasulubad ba upad ba kajing IT kadiyang kamon upad ba nga ikumba hakin kayo hadin bang latik ni bang election kadang kamsken ayo shibon ba kata kajing so scam tunga kadon Henry nginyay up do kasi terput kasi banyo na taput kamar ni today ban salong today ban on pangin ni job bed kapang long kita in trade ngadang don salay tayo kun bed no chirwet chirwan ni jing no sa no kadang don at pagsusi nganget ba ublay ni lamya I must say that there is so much to develop in my area, be it the water, be it the streets, be it the community facilities, and I think our youth, they need some leadership. So we are there to lead for them. What do you think about the performance of the sitting legislator from Nongtamai? The performance has been below expectations because there's so many things that have been left unattended. Being in opposition, they do get a chance to blame that they're in the opposition. So maybe Nongtamai will be very smart and vote for somebody who's in the ruling party. One rebate to regain, restart and rebuild. Nakamata ka constituency magkajilahi berapoi namta constituency te kababut hiba kwah banwanra ya ke development galong anpar kat kum ka 21st century namta ka jalla te
we need ban renew, ban amend, ban revive yang iki ai di balarim balaja nang bakin kamdon niat kampun ke beriak gila menyadai ka lawe jong ka cai beriu jong iki. Kita saya kata kau waktu pulang negeri ni, waktu ni kau dia ni election pemuda petang sangat pom dengan apa seng portal party. I want freedom of speech. Independent candidate have a freedom of speech. Nobody will have to say, don't talk this issue. Just keep your mouth shut on this particular issue. So I am independently. I can vouch for anything which affect the country. Duk kat mana saya sekarang jimat bukan job ni kalau sana. My past performance. Iba kinbon hagi candidate di banyak pun nanti nak buat Dibon, konsultasi. dibon, Babon ding belapau lepas. Dia harus kedot saya kan pergi kena bagi pajak kan ada yang kerja kesan ni kebetulan air di sistem kebetulan. Namarkin haban pej unu beriu wanang ban tap goal. Kidon Shibon, Ronaldo is there, Mbappe is there, Messi is there. People can judge kay. Who among them? Begini gini apa nyongut rangut menang ban tap goal. Pada kadai kedai mereka extra time. Kalau nilai ini bahagian ini election beradab. Ini bagi bisa mengkucuk nak buat belum kan saya kalau nak cakap kalau dekor di pun yang ni. Tadi sudah apa step. Tadi kita amar election commission kam khang anytime kat dang la kan ikut ya apa bila